tu pada dipakaborok lan Puang Yesus. Masanang siaparanmu. Ke napasitamu miki Puang matua lante atu ya te ulendu ikal na Puang matua umpamatan na pena lan channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Karena Puang latarangi lan atu ya te dia lamai kadibilangan pasal apa angka 30 na apa saya lako pasal 5 angka apa dolo dia main tota masambayang kan mati olo malabi mi o Puang umpama diongan penangki ungkurre semangat mintu pak kaborok mi kalakbi kami ondo pi o Puang mangandokan kumua lami tungguikan lante kamamaliran kila orangnya kadami lan Puang pena masalo mangandokan sia malakukan ni maranuan kan ni lan sangan na Puang ki Puang Yesus. Amin. Na pawau mito Israel susi tumangka na pepasanan Puang matua lako Musa. Pasal 5 angka pak basanta. Na dipakondi na kuah situru parentana Puang matua. Situru parentana Puang matua. Siulu solanasang tu tontong di kamasailan Puang Yesus Kristus. Dan sangalo anak ia tumisa anak di sanga edo malaku lako indo na kumua la morai maabongi dio banon na solana batu sang manina na kami indo na mebali lako edo dako pa mu malaku lako ambe mu batu mu pokana lako ambe mu sia lako duka adin na edo nenne bang na pokada indo na kumua mangka siamo rakamu jama ba tu mupogau tu pengkarangamu yo mes pas sikolan ba tu PR mu ina te mu karang ni sengke manidako tu ambek mu batonan na kumua ia tu lan simisa banua ia tu ambek di patoro to unala kara atasan sia to lama polai salu pekutana kumua tongan morakato sia mindara kada ba tu parentah siapa pangada tu lata perangi sia napogau mintu totorolan banua iya toh sulu salanasang tu tentang di kamasailan Puang Yesus Kristus ya tu Musa yang memisa nabi napilai Puang matua la ulopian itu Israel anak ia tu Harun yang memisa to minaka Puang tu napilai Puang matua la umpana ta kamenomban lan tenda kasih tamuan to na atuna kalingkanna to Israel dio lupadang pangalaran tasu lamai tondok Mesir la mak bangudu lako tondok Kanaan masero lamai kadan na Puang matua kumua ya tu Musa taeraan na to atoro i to Israel situru kamorayan tengah na bak tu pak porayan penaan na kalena saya tu Harun tak duka anda pilih siana atoro misai tutola mengkarang lan tenda kasih tamuan ten mito tu lingkana pengkarangan ya to tanglan apogau situru kamorayan penaan na kalena ya tu Musa solamente to Israel tanama dinunangkaran pengkarangan salian diomai parentana Puang matua masero lami pasal apa angka 30 nak pak saya laku pasal 5 angka apa silo tu tentang di kamasailan Puang Yesus Kristus. Si turu lamai kadana Puang matua tu tarangi atu ya te. To kumua ya tu la tanani. Umpo penggaronto itu mintu apa lata tanga, lata poina, lata pokada, lata karang. Inang manasa mo kumua lata pasituruman dari parentana batu pangotorosan na Puang matua. Ya mato inang paralu ki solanasang la jalan atu tu umbasa karena Puang matua. Umperangi karena Puang matua. Sia mengkaola umpengkola itu karena Puang matua. Belan na yaman hari tu karena Puang matua tu lata pengkaola silam pabu tu katuan laku kalita kita pugau ilamin tu allo katuan ta. Lan tantulan pak tunduan na siapa ngantak na Puang pena masalo tae tu la di pengkaulai sengak na sia tae tu lata penombai sia lata perangi sengak na sangarin na aturan na Puang matua.
Amin. Ta maslambayang. Ure semangat tu kadami puang matua. Umpamana saya lako kami kumua lan katuang kita tu kami nomban kape nomban sengak laki kipeng kau lain. Siata itu parentana to sengak laki perangi. Sangadina parenta sulame surak madatumi ludio mai olo malabi ni. Mangandokan pamatotokan. Lan sangan na puang kipuang Yesu kimak kure semangat. Amin. Rampoin deto kadan na puang matua tarangi lan atu yate. Tontong bang duka kipalaku lako kita solanasang kumuta subscribe kita kanan na pamatua sia tak pak bagian ni. Kure semangat puang umpasiria ke kemarampasan.